बिजू कुमांग का जगह में हम हाँ। पैसा मांगा। जी। मेरा मालिक इधर में काम करने के लिए, हम उत्तर प्रदेश का आदमी है, यहाँ में काम कर रहा था 3 महीना से। हम पैसा मांगा है तो हम ज़्यादा थोड़ा दारू पी लिया था, तो बोला है हम चाबी गुम गया कल देगा, लेकिन वो लोग नहीं माना, हमको बहुत मारा है। मारा भी, ये देखो हम भागा है, ये मेरा पैर छिल गया, ये देखो, ये देखो, इधर में देखो, ये मेरा हाथ फट गया। कितना आदमी मारा है आपको? हमको 4 आदमी मारा है। उसका भाईटी गुमंग नाम है, हम्म। भाईटी गुमंग नाम है, और एक तो नाम था, क्या नाम था उसका, जो अभी तो हम भूल गया, लेकिन अभी वो और भी नाम है, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं, हमें बताएगा अभी थोड़ा देर बाद में। स्किप करो। 3 आदमी मारा है हमको, बहुत अच्छा से मारा है। ये फाड़ दिया ड्यूटी हमको, खत्म होने का बहुत ड्यूटी खत्म होने का बाद में मारा है। नहीं ड्यूटी खत्म नहीं होने का आगे में दारू पिया है ना, खत्म होने ड्यूटी का बाद खत्म होने के बाद पिया है। पिया है ना। हाँ, ड्यूटी खत्म होने के बाद में पिया है। तो वो लोग बोला है मशीन को लोड करना है, और मेला मालिक क्या बोला है, वो अभी मत लोड करो क्योंकि पैसा नहीं दिया है, वो लोग पैसा नहीं दिया अब है कितना में पैसा मिल रहा है? कितना महीना का? मेरा 300, 3 महीना। 3 महीना का। हाँ, मेरा 3 25,000 मिलता है। हाँ। 25,000 मिलता है, मेरा 3 महीने का मिलना है। जनवरी फरवरी मार्च, ये मार्च तो खत्म हो गया अभी, तो हम बोला था मेरा पैसा दे दो, हम चला जाएगा, तो कुछ मतलब दिक्कत नहीं था। अभी आप तो क्या करेगा सोच रहा है, मतलब हमको तो पैसा मिलना चाहिए। খাইছে সি ইউপিৰ হয়, কি নাম আছিলে? পৰমৰ শৰ্মা। এই গতিকে সি ইমান দূৰৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী মা দেউতা এৰি পিনি এটা কেইটকামান পইচা ইনকাম কৰিম বুলি আহিছে। সি সময়ত যদি আমাৰ মটৰ শ্ৰমিক ফেডাৰেশ্যনৰ বা আমাৰ শ্ৰমিক সকলোৱে তেনেকুৱা কোম্পানীত বা গাড়ী চলাই সুৰক্ষিত আছে না নাই, সেইটো আমি সদায় মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা আমি ইনফৰমেশ্যন লয়। এই হিচাপে আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ গাড়ী চালকক এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰাটো আমি অল অসম মটৰ শ্ৰমিক ফেডাৰেশ্যনে কেতিয়াও তেনেকুৱা নিজৰ স্বীকৃতি চাই আমি ৰখি নাথাকোঁ। এইকাৰণে মই অসম চৰকাৰক, ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আৰু আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন DC ছাৰক মই অনুৰোধ জনাম, যোন ব্যক্তিয়ে আমাৰ মটৰ শ্ৰমিক ফেডাৰেশ্যনৰ মানুহ তেনেকুৱা অত্যাচাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পিনি মাৰিছে, তেখেতক আমাক 24 ঘণ্টা যদি এৰেষ্ট নকৰে, আমি ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টটো 24 গাড়ী বন্ধ ৰাখিব লগা আমি বাধ্যতা কৰিম। কি কি হৈছিলে আপুনি কওকচোন? মাৰিছে বুলি মাৰিছোঁ, মাৰাটো আমি দেখিছোঁ বাৰু, মাৰিছে, তাৰপিছত পলাইছে, পলাৰ পিছত মালিক আহিছে, ইমানে জানো। আপুনি নিজ চকুৰে দেখিছে? নিজ চকুৰে দেখিছোঁ। আপোনাকো কিবা আঘাত কৰিছে নেকি? মোকো দিছিলে বাৰু, তো মই লগৰ এজনক বিষয়ে মানে ক'বলৈ যাওঁতে মোকো ঠেলি দিছিল। আপুনি কি ক'ব? এতিয়া কি ক'ম ন, আমি নিজৰ চকুৰ লগতে দেখা নিচিনা হৈ গ'ল। এতিয়া যিটো বিজু কুমাৰ মহুৰীকেইটা মহুৰীকেইটা মানে এইটো আমাৰ দূৰৰ পৰা এজন ফকলেণ্ড ড্ৰাইভাৰ, ইয়াতে গাড়ী চলি আছোঁ, সেই মানে সিহঁতক কথা নাইকিয়া একো নাইকিয়াকৈ মানে মাৰপিট কৰি আছোঁ মানে হা। একো ড্ৰাইভাৰৰ একো গল্টি নাই, কিন্তু সিহঁতে মানে এইটো ইমান দূৰৰ মানুহটো এনেকৈ মাৰিব নালাগিছিলে। কিমান কথা দি বুজাই কৈ আছোঁ, এনেকৈ এইটো নামানে মানে, তাৰ কাৰণে ইয়াক এনেকৈ মাৰি পিনি এতিয়া আমিও তাৰ লগতে ছাপৰ্টত আছোঁ আৰু এতিয়া।